Kublai pi baro kani Durashan Meghalaya bat ngipiang sobhai pi baro syakani kutup khubor menta ka janmit syabangin pai syaki khubor ki babnya tungini petchoi ki mat ki bakongsan Aiman CM ka jingwan syakmat kari India haka kwakwa rally Simmons World Rankings ke Badangshan ke bayadai bat kekeran puli putih ke bakam shalor jong umentri rang badu kari Narendra Modi Pinram jur umentri rangbak ke Jilla Meghalaya u konrat ke sangma ya ke jingsha penyap ki langut ki brio harilum garo kintu ya berok ban kiar na kinu ki kam buat keput Pinpau ke seng Voice of the People's Party ya ke jing ngo khuslai jingmut halor ke jing slam palat ban pinbet ya ki kam ki bayadai bat ke jing pinkinria ya ki harijan dawak loy ban pinbet no kam kloy Bat kintu unong yelam ke seng UDP ubadairu udkhot ke kinhun menteri urang bakkermen shela ya ke seng san himasima ban kiar na ke san perthai isi para brio ki khobor ki babnya Umentri rang bakdo jongkari India Narendra Modi ulaong bakajingla jongkari India banwan kam syakmat haka kwakwarali Simmons World Rankings badang syudap lashan kebayadai bat kekedran puli putih ke bakam shalor kalalong hak ba ai mensim shibun haka jingpen mi khubor jong u lingba kerinsan social media umentri rangba do jongkari ulaong bakajing banjur halor ke puli putih ke bha shushu haka sngi ki banwan kindang nang kam jeliu shushu ban pinmento ya ke bor ki samla kari India Ula benrap baka sorkar kala pinlet jingmut kam tam halor ke jingwat benya bat ke jingwat jingtip ban pin kala thamai hakurukom ke bahe Umentri rangba ke Jilla u konrat ke sangma hakasngi ke baar ula pinram jur ke jingsha pinyap ki laingut ki nongshong shnong jong ke Jilla Assam harongmil jong ke East Garo Hills bat ula kerpat ru ya barok ki bakin omshim ya ka an hakakti jong lade lani banwat keput Ulaong baka jinglap ya kilai teli ki metyap bala ingkong ki badai ki beriu na Jilla Assam ya ke bala tep ringkat bat ke kali bala kelad depe kadai ke jingpin kin mau yangi baka jinglong riudum ke bala ban keta ya baro ke bapindram juru ya kini ke jingja ulaong bakum kini ki kam kim don jaka satya ha ke imlang salang ula pintip shushu ba ki bor ha ki bor ba ke jingpi jong ke Jilla Meghalaya kila trei pinstat iki kamram jongki da ke pinlong ya ke jing tokit benya halor kani ke jingja UMLA ke seng Voice of the People's Party MLA na North Shillong uba Adelbert Nongrum hakas ngi baar ula pinram jur ya ke sorkar MDA hapo ke jingelang ke seng NPP nakadaw bakam shimlala satya ban pinkindria ikibriu gibashong basa hathem yomolong Haba ai jingkren shikinong pathai khubor hakani ka nongba uba nongrum ulaong baka sorkar Jilla kamshim lala ban pindap ikikular jongka ban pinkindria no ikibriu gibashong basa hakati ka jaka lapalat sans nementa ulaong ru bakum UMLA kani kathan ukhuslai jingmut shibun shapang ka jinglong bam ikot ikhya jongkani ka jaka bat kala ru ban kata jur ya ka kot ka khya hakati ka jaka restaurant ka wakarte ka sawayo ba kita kinong shong shnong ki ba le kinong shong wa yang ko thami molo ki thmu ya ban permi ya ka jing kulma ka ba le si gala ban mi dia ta ka jing ka at kumba la ja ki por jo ki ar jar sinem ar jar khatra ka ba kini ki nong shong shnong jong ka ka thami molo le i mo social media ba ka jing thmu jong ki ka dei ba kin DA ba ai ni restaurant ba ki thmu ya ba permi bor Bat bane don bor hani ke jala ke jongi hani ke jaga ke jongi ka bangimra pansha bat nasnu ban ai kublai ru ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem mi ki haswa ban mi ke jikana Udukot ka kinhun menteri ka Jilla uba kermen shela ula pinpau ya ka jings ngo khuslai jingmut jong u halor ka jings dang jong ka san perthai isi para brio bat ka jing duna jong ka jing ya burom markelyang hapring ki sengsan hima sima ka bala pau shai kedar haka election ka badang shudap hakani ka election ka badang shudap shen la ban sakhi ya ka rukom ya lap election bat ka rukom tap vote ka bajubor ha Jilla Meghalaya haka baki sengsan hima sima kilaya bunkam haka baya kawang kti Kila don ru ke jingja yahuri hura haka por tap vote
Da ka bapinpaw ya kajing kuslay jingmut jong u uba shela ulaong bakajing ya burom markelyang hapring kiseng san himasima bat kinong ilam baper ka badai ka bakong san da ka bapinpaw shai ba omken ba kinong ya le persha jong u hakasan perthei kindai kinong shun ki jong u uba shela ula kentu ki riu persha lani ki riu ki balong kertong ban kiar naka san perthei isi para brio Public just to get the sympathy, just to get words so that they will win the election. But in the end, nobody can prove that whatever they have spoken is true or whatever they have promised, it can be fulfilled. We have seen promise has been made from time to time from the start. This is the 11th election for for Emily. Kabalang Presbyterian jong kasnong Saiden, kalapinlong ya katamasa, bam lani ka food festival minta kasngi hamadan football jong kasnong Saiden. Uba ransom sutnga uhe opisar ka bala syong thai jong kasor karjela, ulalong ukongsan hakani kasngi. Kajing chmu bakongsan jong kani katamasa, kalong ban pinmi pisa, nakabenta kajing rakhe jubilee rupa, lani kajing dap arhusan snem jong karib hoy Presbytery. Yakaba on sa penlong haus nem bansawan, hakaba kani kadai ru kalat, kakabu ban pinpaw perthei, yakibam tinrai bat yakijhur kijhep jong kani kathan. Kijing bam jing sa tinrai jong kani kathan, kijhur khlaw bat kiwe kijing bam ru, ladi lang hakani kasngi. Haringkat bat kari barok kawai kipat riunget jong ublay Hanuman hapo ka jila Meghalaya ru kilay rakhe hakani kasngi burom Hanuman Jayanti hakar rukom kaba isyong kun hakasngi baar. Dang step perngap dagi spangut kipat riunget kilay lumpat ba hakmat ka jaka mani blay Hanuman Mandir hagari khana ban mani ublay Hanuman hakaba kilayat procession haringkat keperta kashula Jai Shri Ram naduk kani ke temple hadu Anjali petrol pump bat kilawan pai pat sha temple. Kasngi burom Hanuman Jayanti kadai kawai na kasngi lenyam bekerpang jeng kipat riunget Hindu hakaba ki riunget ki julet shiki temple bat ki juta ya utilak lan ya usendur haki shelang mat ki jongki. Palat ya kas shispa ngut kinong shat kilay shim benta hakashat lingdo kabadai katamasa per bala penlong dakarat waken hakalumpung kabadon hakashnong waken hasngi ningkong. Usordar jong karat waken uba jansing tingsong ulaong bakilapin long ya kani katamasa banle ya kariti ka dustur bat kali niam le rukom jong umin berim ya kibala IT pateng shaki da kilong shwa min shwa jongki katkum ka jingathu jong ula duai phirat banyo ya ka jingker khu kerpang na ublei traiken rat khamtam hakalyang ka kot ka khya bat bakin roy kin par hakajing em ka jongki. Kami sistem pembawa meneng di pelong kami hadin banakalian jong ginong song sinong jong karaj wakan berokawai kiladep banlum banlang ya karep karian ke jongki ke kamai ke kaji ke jongki tapung gadak kajing aingu yu tau lerai le sinong bat hakaju kapo ban mu bandem ban suj ban so kapuja kapukan ban ha karep karian ban ha ka thausong thausa ban ha ke imlang ka salang bat ban teuru wahaga kamai ke kaji jong ginong song sinong ban yakoj ban yakia ban yabha kini ju penrong kande ka syat ka kemen ke jungi lomba haden dengan pendem jagata ka mu kadem kanem berukom ka su kasyo kini penrong di menta ka sini ka jingla kemen di sosa Hakaway na kajingja kabapin shapting her ya baro uwe transformer hapo kasnong umsaw nong kharai ulakem ding kinsan hakapor khatway bejemen step kinong shong shnong marmar kilapintip patba hakabalas dangru bantem ya kading da kajingla ban wan kloy jong u lineman la ban pinlip no ya kading nakaliang jong u lineman ulaong bakading kelas dang nakajingeting kho langki wayar nakadaw jong kajingjur palat jong kaleer kabalapin mi ikiplia jong kading bat kabalapin pinpriang pat sha u transformer uba Tony shela ubade u secretary shnong ulapin paw ka jingsong hun mensim jong u ba omshem ladon kanu ka jingja basong si wat ladaw ni transformer ula julor bon ule transformer bodan hakane ka jaka ula flu no ula kending bat aden ba agaliang jong aku musket trisnong layo banwan hakane ka jaka banwan saki bat ngala yo ban saki dalam jong kitmat he ya ka jingdu jong ne transformer kidan kiwaya kibala
ing ding mangsa kini giplang hanya pemadan ki bala ing ting layok banwan man saki. Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills, Ubalong Ru, Returning Officer Nakabenta Kashalong Parliamentary Seat, SC Sadhu Ulapentip, Bakajing Tap Vote Nakabenta Kinong Tre Sarkar, Kibalangat Haka Kamram Election, Hakasngi Tap Vote, Hakakat Kendai Terik Menta Ubnai, Kalasdang Haka Arpo Arterik, Haduk Ka Arpo Santerik Menta Ubnai. Kinong Tre Sarkar, Kilasha, Pa Shakaleng ki jaka tap vote, Hakaleng ki jaka jong kajilla, ban pentik na bakajing tap vote kalong kabayat bet jat jenti. Many people are actively engaged in elections, particularly drivers or police personnel or many other our officers also, who had this 24/7 responsibilities. So they would not get any time to cast even their postal ballot. So immediately after the elections, all these people, they would be relieved of their responsibilities. So we have identified 2 dates, that is 22 and 25, I guess, correct, if I remember correctly. So we have identified those 2 dates. We have informed political parties also, which is still allowed because it is before counting. Katanat India Meteorological Department kalayat hot lupa bakala bandon kajing hapslap hakitan syatay lamingi jongkari India tat haduk lasyai kasngi. Kalak bandon ru kajing hapslap kabamalumala hakijilla Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram bat Tripura. Katanat IMD kalabatay lupa ru bakajing syat kerang jongkasngi kandang yang beteng hakap Pang mingi hakari India hakini ki sausngi bandang wan bat kala ru ban sapriang syakiwei pat ki jaka neduk kasngi balang. Kani ka jingshet palat jong kasngi kala ru ban kamjur syu haki Than West Bengal. Mentapat ngini pet ya ka jinglong jingman jong kasun beneng hanong ba Shillong. Ka jingshet kalong 8.0 degree Celsius bat ka jingkriat kalong 0.1 degree Celsius. Kajing skam kahaw-haw kalong san pausaw na kasispa minstep bat saw paway na kasispa janmit. Kala bandon kajing hapslap kabajur bat kajing tir uperthat bat ka eryong erngit kabastet kumbasaw paw hadu san paw kilometer shibenta hakikat tu kat ni kijaka. Shaban poy siya kabukod jong katup kubor nginipet yang sa sisi ni gimat kibukongsan. Aiman sim ke jingwan syakmat kari India haka Kwakorali Simmons World Rankings kebadangshan haka bayadei bat kikir dan puli putih bakam shalor ong umentri rang bakdu kari Narendra Modi. Pendram jur umentri rang bak kajilla Meghalaya ukonrat ke sangma ya kejing syak penyap kilaingut kibriu hari lom garo kintu ya berok bankiar na kinu-kinu ki kamwat keput. Pinpau kasing Voice of the People's Party ke jing so khuslai jingmut halor ke jing slam palat ban pinbet iki kam ki bayadei bat ke jing pin kinria yaki harijan dawa ban pinbet no kam kloy. Bat kintu unong ilam kasing UDP ubadei ru udukhat ke kinhun menteri ubakir menshilla yaki sing san hima sima ban kiar na kasan perthei isi para brio. Diperlok kat tungila poy siya kabukod jong katup kubor jingi menta ka janmit haduk minesyam biang lasyay kasngi kublay pi barok.